Orere aruti a wira mikawa-ini kuingi mabutitwo mawira kumana na uritu uria wikuo kimuhuko na uria urehetwo ni murimu wa COVID-19 ene mikawa kundu kumwe riu no hathara maratara. Kaunti-ini ya Nakuru turakora kirabu kimwe kiria kirikitie kugarurwo na gutuo kanitha kuria kanitha wa ICG ucemanagia mwene mukawa wa undumwe na kirabu giki Paul Kenyuru akiugekitie o niguo kugiririria biashara yake ndikahuke. Kabi no ambire kurehe thina, kabi arehe thina othae mwe gutikiri mundu rari juhira ni after work baada ya kazi itero uwo tukikiamba tukihinga wira tondai mwe gutiri mundu giuka kumugera kuwo andu matinge gikoma matinge kate tukihinga wira tuhinga wira ngo ndirondira ikarira trakirire ruwa koroka ningi no wengi na turabe tuhinga hanini ya gaithatu turacoka ningi twahingirwo kinyigirio thae mwe na andu matinge kota kukiria guku thae mwe bacoka mainuke kwa makari ringi no tuhingire riu rero ndandikite andu 20 no Friday na Saturday ndandika andu angi 30 no ka 50 ndu wa mugithi wa githira na gura mero andu acio ni mathiria mbere agena marakiroka kibutaga mwe riu ndigetwo na andu aria turaka matangi na uru andu othe a wira ni inuku kigawa cimani riu na mundu wa guthambia guku acio no ndigetwo nao. Kenyuru ni umwe wa andu aria marakaya kumana na kugirio kwa wendia wa njohi mikawa-ini undu uria arauga ni ucungireirie hathara nene no riu ni ekuhota kungania mbeca kuma kuri kanitha wa ICG. Mutungatiri wa kanitha uyu Jeff Bura akiuga riu ona kiugo ni gikuhunja makiria. Ngo turajire wira wa guthondeka mitungi na indo cia thibitari na mashini ya kuhura nguo indo cia nduguru mara turaruta na ikune tathiru toro irabu na maundu maria mangi mothe na andu akio ti mothe ni muhutie tondu aikio ikagie ringi niguo mothe ni muhutie nikuo ona mbeca na Nakuru county gutiri mbeca inaonekana ku. Sisi pia kama kanisa tunaamini kwamba yawezekana kila mahali pia kukue na makanisa, kwa sababu Yesu ndiye Bwana wa mabwana, aliifia kanisa. Na kama leo hii janga la corona lilikuja kumaliza wanadamu, lakini Mungu akaona inchi bila waombezi haiwezi ikainuliwa. Aruti a wira nao magikiaritana kuri thirikari takorwo yetikira kugarura mawatho mamwe maria rikitie kugathika kuona ni maragerera mahinda maritu ma guteithia family ciao. Recently when they banned the sale of alcohol even alongside drinks, that means like most of us, probably like 90% of us will be going home. We won't be making sales and then we won't be getting anything. So we are just going home probably to find other jobs or going to the village. So it's hard. Johino ya turahota guthukuma kindu ru hari kinyete tutingehota. Ni ndeta mwangi mo gikoyo ni ndauga tutingehota biu. Hari kinyete twi ga Kenya. Young boys, young ladies tutirehega. Tugucoka mashamba. Gerifotera Kameme TV. Jitagwo Jerry Wawa Boy.